आकाशवाणी इम्फाल निंगथौखोंgjam सुनी न पाउ पाजरे अहानबद मरुओइबा पाउ उख्रुल जिला की तोंगान मफमदा लम एकर मरफुरोमदा थारंबा पोपी पाम्बिसिंग सिक्योरिटी फोर्स न यानथतुना मांगहनख्रे केंद्र की मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्कीम अयाबा पीबगा लोइनना लुपा कोटी लिसिंग 12,294 कायथोकपदा अयाबा पीख्रे केंद्र की इंफॉर्मेशन मसुंग ब्रॉडकास्टिंग मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरना इंदौर यूथ प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस हौदोखरे अमसुंग प्रधानमंत्री न हाइरी साखोटपा भारत सेमगतनबा पांदमदा लैबागसिना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इनोवेशन अमसुंग इंक्लूजन अखनबा मिदेंग थमले उख्रुल पुलिस नाप तरुक सुबह एमआर अमसुंग फॉरेस्ट विभाग न उख्रुल जिला की तोंगान मफमसिंग थारंबा पोपी पाम्बिसिंग मांग ताहनख्रे था असिगी मरीदगी तरुक फाबु चथकिबा खोंगजंग अदुदा मफितेल चिंथांगी तांकुल हुंदुंग विलेज द लम एकर कुंथ्रादा थारंबा पोपी पाम्बिसिंग अमसुंग सिंगाई चिंसांगी खमासोमदा लम एकर यांखैदा थारंबा पोपी पाम्बिसिंग मांग ताहनख्रे हाइरी थौदोग असिगा मरी लेनना लिटान अमसुंग उख्रुल पुलिस स्टेशन द केस लखोतुना पोपी पाम्बिसिंग थारंबसिंग मसक खंगदोकनबा होनरी हाइरी जौपी बटालियन अमसुंग सजिक तंबाक बटालियन पोपी पाम्बी थारंबसिंग मांग ताहनबगी थबक चथरी ममांग था हौकिबा सगोलसेल अमसुंग इराय निमिता बटालियन अनि असिना कोनबा मफमसिंगदा पोपी थारंबा मफमसिंग मांग ताहनख्रे फुनरई बटालियन अमसुंग ससाद बटालियन खुलसिंगदा सोलर लाइट कयामरुम खुसिनखरे हाइरे राज्य सिगी थिएटर की लमदा सकनाइरबा मिसक अमदी पद्मश्री एवार्डी नबवारेपा ngarang लेखिदरे मसागी सही 38 सुख्रे नबवारेपन लेखिदबदा मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेना अवाब फोंदोरकली सोशल मीडिया दंगसी थागलकबा वारोल अमदा सिरी बिरेना लेखिदबगी इमुंग मनुंगी अवाबदा सरुक यारी अमसुंग लेखिदबगी थवाइनी ईश्वरगी मफम इंगना चिंगना ओइना लैबा ओइरसनु हाइना फोंदोरकली मणिपुर हौजिक कोविड की एक्टिव केस अनि लेरी नाबा फबगी चांगसादा 39.3 राज्य सिदा ngarang फावदा कोविड वैक्सीन डोज लाख 52,63 हेना कापख्रे मसिगी मनुंगदा अहानबा डोजदा लाख 13 हेना अनिसुबा डोजदा लाख 13 हेना अमसुंग प्रिकॉशन डोजना लाख 2 हेना कापख्रे खुराइजम निमाइचरनगी खोरजैगी खुदोल सिंगनैनबा हाइबा हिरमसिदा सिम्पोजियम मंगसी इम्फाल की मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकली इरमदम मियामगी अपुनबा खोरजै लुप इमाकुल अवांग पोसबंग अमसुंग लेखिदबा खुराइजम निमाइचरनगी इमुंग मनुंगना पुन्ना सिंदुना ngasiगी थौरमसी पांगथोकपनी केंद्र न हाइरी इंग कुमजा 2013 दगी अवांग नोंपोक लमदमदा अहेनबा मिडिंग चंगदुना साखोत थौरांगी थबक कया पाइखतपगा लोइनना बजेट सेल हापगी चांग सिंगथानिंगा ओइनि हेंगलकली केंद्र न मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्कीम अयाबा पीबगा लोइनना 15 सुबा फाइनेंस कमीशन की मनुंगदा लुपा कोटी 12,294 कायथोकपदा अयाबा पीख्रे दोना मंत्रालय हाई हौकिबा चही मरी असिदा स्कीम असिगी मखादा सादिंग तौकिबा असेंगबा सेनफम असी लुपा कोटी 3,800 हेनबनी मंत्रालय हाई लागलिबा चही मरी की ओइना इंग्लिशिंग 15-13 फावबगी ओइना सादिंग तौबा याबा सेनफम लेमहौरिबा असी लुपा कोटी 13,18,32 नि लमदम असिदा लंबी थोंगी फिबम फगतहनबदा अहेनबा मिदेंग चंगबगा लोइनना सरकार असिना इंफ्रास्ट्रक्चर सखोटहनबा थबक कयामरुम पाइखतली ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी नुमिनुनी चथगदबा 13 सुबह प्रवासी भारतीय दिवस की मनुंग चना ngasi केंद्र की इंफॉर्मेशन मसुंग ब्रॉडकास्टिंग मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरना इंदौरदा यूथ प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस हौदोखरे थरमदुदा मंत्री न हाई मालेम की तोंगान मफमदा भारत मचासिंग खोनादुन लेखरबसु अमत ओइबगी वखलोंदा मफम अमतदा अराप नकपथीदना पुनसिनबगी वखलोन भारत मचासिंगदा याउरी तोंगान मफमसिंगदा लेरिबा भारत की नहासिंगदा टॉप गुण अमा लेजै मसिना मरम ओइदुना मखोइना लेरु मफमसिंग अदुदा मखोइगी मंगलानसिंग अदु मंगफाउनहली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हेंग हंगनोबी मतुंगिना प्रवासी भारतीय दिवस हौदोकनी लुशिनबगी थौरमदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सरुक यागनी अमसुंग प्रवासी भारतीय सम्मान खुसिनगनी मिफम अस्ते लेबाग हुंबुटागी मिहुत 3,300 रोम सरुक यागनी मिफम असि सरुक अहुम थोकना खाइदोकली कुमसी सहीगी मिफम असिगी थीमदी अमृत काल की मतमदा लेबाग असिगी चाखोट थौरांगी दमक मपांग ओइबा याबा मिरमदा लेरिबा भारत मचासिंग हाइबसिनी मिफम असिदा केंद्र की स्पोर्ट्स मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्र की मपाल थौरम मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नचिंग सरुक यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न हाइरी चाखोटपा भारत अमा सेमगतनबा पांदमदा लेबाग असिना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इनोवेशन अमसुंग इंक्लूजन दा अखनबा मिडिंग थमली श्री मोदी न हाई
ngasidi malem pumbana bharat ta thajaba hengalakli amasung malem gi supply chain da achawa mating pangba lebak ama oina yengnarakli Sri Modi na hai lebak asigi rajya khudimang na mangjil tha na magun leina amasung lebak ki haiba wakhalon da thabak paikhalwa matamda malem gi thajaba si ngakpangamgani wafam asi pradhan mantri na ngarang nai Delhi da pangthokkiba rajya gi chief secretary singi jati tha gi conference da nini chanba nimit phongdokkibani Numituni chathariba conference asida kendra amasung rajya singi punna honaminaduna sel tumgi phibam khumang yangna fagadhanaba pandam thamli Pradhan Mantri ni chief secretary singda matamga chunadraba ain sing sebdoknaba khanganki thauramadu Pradhan Mantri na aspirational block program su hokdoki program asina lebaga sigi masak khangdoklaba block changwa henbagi miyamgi punsi mahingda hena laithok halagani Selthum Mantri Nirmala Sitaraman ngasi nomugi khongsita Rajasthan ki kota da chatkani Mantri na mafam aduda credit outreach program amada saruk yagani amasung coaching yawriba mahiroi singa wari shanagani Tharamadu da Mantri na beneficiary lishing kuntramato hian bida lupa koti lishing ama chambri shumna taret hian bagi loan yanthokani haiba loan sing asi Pradhan Mantri Mudra Yojana self help group credit linkage Kisan credit card Stand Up India scheme amasung Prime Minister Employment Generation program na chingba sarkar gi scheme singi makha da pigadabani Pochai puthokpa food processing amasung public service ki lamda thabak toriba entrepreneur singda selgi mateng su pigani sasan yokpa singda su pasupalak kisan credit card ki kuthangda lupa lakh ama lishing humpu phawbugi loan phangangani street vendor singdana PM Swanidhi scheme gi makha da lupa lishing tara gi loan pigani amasung apikpa entrepreneur singdana lupa lishing yangkai henbagi sentang pigani International Kite Festival Gujarat ki Ahmedabad ngasidagi horagani Sabarmati Turial Manakungda Pangthokadoriba Kumayasi Rajyapal Acharya Devartan Hogdokani Festival asi Gujarat Tourism na G20 gi hiram One Art One Family One Future haibadu da pangthokpani Festival asi Rajya sigi Surat Badodara Rajkot Dwarka Somnath Doro amasung Kebaria da su pangthokani Akaswani Pangmina hai COVID laichit na maram moiduna sahi ani lep lorba tungda festival asi hadak pangthokpani masjid laibaga sigi amasung mapa laibak tagi telanga paiba mioi chanipan rom heina saruk yagani Pradhan Mantri National Apprenticeship Mela hayang lebaga sigi jila sani nipu Nganthoi da pangthokani skill development amasung entrepreneurship mantraloy na hai Mela asta yauna bigi dabak mafam gi oiba kabarwala sing company sing amasung organization sing bartan tawkre Mela asida class 5 tagi class 12 phawgi mahiroi sing amadi skill training certificate natraga ITI diploma paiba sing amadi graduate sing na yawba yagani Punjab Haryana Chandigarh Himachal Pradesh Uttarakhand Delhi amasung awang thangba Rajasthan gi mafam kaya da hauzik makhatan ingbagi phibam thengnari Med Department ki scientist RK Jenamani na hai awang bharat ki mafam kaya da lechil kungna thabagi awaba sumayuknari Akaswani ga wari shanabada Northern Railway ki senior PRO RK Rana na hai lechil kungna thabana maram oiduna railgari nipu nitoi hena lepkhiba matamdagi thengthana thakhi Sainado COVID case wangkhalakli bacheraga sida laibag da changlakpa mioi singi quarantine tawduna lehenaba thawrang lokthokre mapandigi changlakpa passenger sing hauji quarantine tawraroi Beijing da mamang thada virus asi thenganaba akanba sexual thawrang lokhatpa oina atopa laibag singdagi lakpa mioi sing soidana quarantine tawhanba amasung lockdown thambagi leba asigi sel tumgi phibam da chauna sokchilaktuna niyom miyam humna yaningdabadagi khongjang changsinkhibani Bharat amasung Sri Lanka gi marakta sanaba match ahum gi T20 cricket series ki ahum suba amasung oroiba match Bharat na run mapudra mathoi da thoire Rajkot ngarang sanakiba final match ta thoina bagi damak run chani kumapan logodabada Sri Lanka na over 13 ta ball mari da wicket punumak turaga run chama kunthra tarit khaktamak lauki match asi thoibaga loina series asi Bharat na aniyama da laure aroiba da maroiba pau amuk Ukhrul jila gi tongan mafamda lam ekar marphurom da tharamba popi pambi sing security force na yanthatuna manghankhre Kendra Ministry of Development of Northeastern Region scheme ayaba pibaga loina na lupa koti lising tarani thoi chanipan kaithokpad ayaba pikre Kendra Information amasung Broadcasting Mantri Anurag Singh Thakur na Indoor Youth Pravasi Bharatiya Divas Conference hokdokre amasung Pradhan Mantri na hairi Sakhutpa Bharat amasung ganaba pandamda lebak asina infrastructure investment innovation amasung inclusion da akhanaba meeting thamli pauloi jare